Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinia kijutang man penksan yela kijong kiseng kila nang sawa jam nakaway kasngi siya kaway pan kata haswa baka jingjit yu nongmi kaman siya kayong darbar tawan ke jela Megalia kan salong biang haus nam arajar arpulay kaseng Hill State People Democratic Party kadai kaway ni kiseng lingba kinong yelam jongka kabalami siya kaman menta ban pen kre e kani election kaban wan ha kaba kani kapawru man ha kasni satjan jongka tayo ha kajing yelang halangpi ya kabala penlong ru daka HSPDP Rimulyang Zone Youth Wing uba ki pi pangyang president rang ba kaseng HSPDP ha kaju kapor kumukurtong kaseng na rambray jerngam constituency ulong babuan ki wei kiseng san hima sima ki ong bagata kaseng HSPDP kaay ayu bat kadon bor ayu da kajing temu tang manyo bay nong ha kasngi thep bud hanay nakaliang jo ba pangyang ulapan pau da kabaong baka HSPDP kamyang ya kata baka shivod anyo sanspa lani shihajar lani shwa ka election anyo ka grand san hajar kata ka parti SPDP ka ayu nang jawab kita mo kata ka SPDP ka don bor ayu kata nang jawab mo kata ka SPDP papilang tebor tapi harus hisni kilayu kata ka fokus lani ka mindset yung mga parti kinong bait paniyo bay nong harus ka sing tebor chisni ka SPDP ka parti trari ka san pusaw slam matagasi matagos nam kam lagi yang ya kata ba shibot ngani osan spa shibot ngani ushajar shibot ngani shobri election ngani yo grand san hajar lara phila banai san spa bari shibot ngthep ne finong nya yang bani da ga khandong jamreu kan badang im nang sa hasla putai kada ga jingli ga bangipu ni snow corridor baga jaipi jui kan ne ni snow corridor ba khandong jong phi kan ne ba ni snow corridor baga san hajar jong phi kan thit ko mong ma jos man ne ba inshallah ay ni bo pletra kan da unda long ki dong krong ga ni abang penyang gawe ti sebab orang kerja lagi siap menuju nama lakum cari ini gini baru bosoro ni naik tapi jadi ngalam pet ya kita jadi benci dapat kat kunci Kristen sim dua tahun nablu ke ego pilih berkat lem tapi jadi ngalam kandai pergi tangan mata lagi sans nem berada dalam kio auto dan berkuman berkat lem sekalong dim kita menik yang happy balik begini kita usaha lakukan apa sebab kita sana kita nampak kalau yang belum din terjadi kami kalau asyik madat kata kami kata ke mungkin kalau musuh keren tunjuk mak keren kan dapat kat hari ini dia mesti parah ini dia mesti kerja ini dia mesti para dibanding perkalian ada ngajib dia buat ngajib dalam 3 badai